amaranga ka tlhobola ka mgo ba tlhobolang batho bale after ke tla botsa something a ke tse boreng ka dumela ke bona motho ka di nnengese tsa ka ke di bona ba di bona bo botlhe gore because remember life le go TV life ele shana social media di clip tsa teng o di kira go Twitter na ke na ngwana but I've heard people ba bana le bana ba re yo imagine ngwana ka mpona so ke na le nahana hore the day ke bang le ena and then hence a hola le go great mamang kwa ba re wena papa ha o se la jebisa le rao kwa le can you imagine it's going to be a challenge because now remember once I bua high and you explain hore no ngwana ka nna fatse go tlhalosa because o ilebeletse ka sena nna mo lebella awa can't a papa go tla ba re no mo tseleletse na le family me bra na ke tsoko family ngwe ba bolela and America ka thank God about their serious and like you know how can I then they ask the question pero na kwala wira so le tlhogi what so imagine you give it to that level Christmas lunch is going to be very different for me now